Hmm. Songut. Apa beli malam? Wah, di Jawa ada dagang sepet. Jani kakak Perepi sangat gembira. Hilang sudah gundah gulana kakak Jani. Ani mawinan beli malam itu gembira itu apa? Sawireh kakak subuh mau vaksin pang duo. Pandemi mendemi sing bani pau kan kakak Jani. Payu kakak nyelimurang manah ngajak pacar kakak ge oni kamu mai raga lakar melali no jadwal subuh penuh mut jadwal subuh penuh aduh tuh mawina melam gembira gitu bener kakak subuh mau vaksin pang duo kenyat kanti rasa wawak kakak mau vaksin mesuntik sakit lengan-lengut aduh beli melam dong jekit tuh kade nak ngengken beli melam kade ngakak ye menci sing merasa gembira ci karuan pemerintah subuh nyediang vaksin ci mau vaksin yang mau vaksin beli melam subuh ya gitu ngudiang ci sing kede ngudiang ci sing gembira beli melam kini beli melam kapah maca berita membalih TV ngalih nak berita tentang COVID menkengken tentang COVID pandemi mendemi nak kijelakun kaden kakak subuh mau vaksin aduh beli melam cangorin beli melam nih Jani diastun ke iraga subuh mau vaksin sing dadi raga ijo-ijo lantas sing jengangon masker kemumai melali apalagi sing tain mencuci tangan tuh salah besar tungdiang gitu kakak subuh mau vaksin kakak subuh ngelah nih madan kekebalan tubuh apa adana tuh body itu antibody gitu nah auto body itu aduh nih beli sing mengerti nih adanen antibody itu akan terbentuk tidak serta-merta langsung si tengah aban nu butuh hanimadan proses gitu beli melam woi dong sing nyemar suntik raga bekebal gitu bener sing suntik raga langsung kebal raga nu badan proses tubuh nu memproses nu raga sing dadi ngawak-ngawak kemu main sing ngangon masker makanya vaksin COVID-19 bukan berarti kita tidak menggunakan masker gitu nu raga ngangon masker kaki tungut sawire masker itu nyanan angon meminimalisir animadan virus masuk ke dalam tubuh subuh gitu lantas hidangan antibody melawan virus tuh gitu artinya virusnya sing jebangko gitu maksudnya bener virus tidak akan mati tetapi tingkah laku kita yang akan mencegah virus tersebut antibody yang akan melawan gitu woi kakaya wayah gitu satuan ciri di Cimanor tuh gitu beskaruan vaksin tuh dia akan membunuh virus gitu sehingga gitu vaksin itu hanya untuk menciptakan kekebalan atau meningkatkan imun tubuh gitu beli melam pang beli melam nawang pemberian vaksin tidak melindungi secara proses penularan virus tuh jadi tingkah laku irago tetap animadan menjaga kebersihan tetap menjalankan protokol kesehatan ada ngangon masker mencuci tangan menjaga jarak gitu beli melam bagus boy kok gitu nah pocol kakak mesuntik sakit kan dia wow sing ya pocol beli cangoren beli yang tingkah laku beli nu ngidang apa adana ban ngurin sih gitu dojok beli kemumai melalui aja geoni ingatang beli ngangon masker ojok beli nekat jumah
ingatang mencuci tangan pakai sabun. Begitu lantas beli melalui ke muka pekan ngojok anak rame, ingatang jaga jarak. De sesak rago sing tawang yen nado anak OTG, apa OTG tungut orang tanpa gejala. Tuh lantas rago bakat ojek ngotor len rago sing ngangon masker. Keno rago, kabisa keno. Rago mau vaksin, yo mau vaksin. Sawirih virus tu sing kena ben nak sing tepuk ben aji kasat mata. Yen sing tawang nyanan cara beli melam gitu ngurtut lah mekitis pos gitu. Sing tawang melam lantas kena lantas gitu. Makanya melam harus ngangon masker. Mojo beli lantas pesu ya. Oh gitu. Woi. Kok gitu? Yen sing urin ngut. Ye. Jang ngomong nih nak mendasar benani madan sastro melajah ninggalin mani madan macam majalah gitu menonton TV gitu. Ojo lantas ada ilmuwan apa ada nato imunologi gitu tuh lantas ngurang kayak gitu kancang bisa ngomong.